Kabele pi baro shagatup Khubor Jingi Gadon Bosco Media Network. Kimat bakong san minta kesngi kilong. Lejungo umentri badai pet lejungo iki klau kitap u James PK Sangma ya kawa luka Meghalaya Hills. Lejungo uba hek ya kajaka katanat kakot kakia Haganish Das Hospital Lamali. Nabating yo syak test COVID duna kibawan Aisnam Roni Khadut. Bad daka PIL in ujor ka sing samla maulai pelun syaka NGT ya kajaka thangyut ha maulai Martin. But mentangin pasiki Khubor bakam benya. Umentri badai pet de jungo iki klau ki betap u James PK Sangma menta kesngi ulalit jungo e kawa luka Meghalaya Hills kabala syak kenno syak kentha bakala kella rong blue na kadaw jong jing pentu jaklia ki karkhana dobilat hakate ka jaka. Habakren hakinong tho kot Khubor u James PK Sangma ulai thu bakani kawa kala nang khut kat banang mi kisngi hadin baka sarkar kala pentre kam ye ka jing pen khut Phycoremediation. Umentri ulai thu bana kadaw jong jing shem bakani ka jing trekam kalong kabawan ra jing mentoy in sa pentre kam ru hakiwe kiwa kibala jaklia ha ka jylla. Yes, I'm very happy to be here today at the Naku Wildlife Reserve Sanctuary, and we are here to actually have a look at the Luka River, which we all know has been under great stress. There has been many reports of the way that the pH level of the river is very low, and it has affected the aquatic life, the marine life. And today I'm very happy that this project, which has been undertaken under the District Mineral Fund for Phycoremediation, this is an ecological solution, and to address the problem that is here being faced by the Luka River. This method that is there behind me, as you can see, is by way of algae. That Phycoremediation is basically a process where algae is used to break down the certain components which are there in the river, which create high acidity. So we've seen that this is very successful in its implementation. This is basically a pilot project that was started in the year 2019, and the success is something that we wish to replicate all across the state. This is an ecological solution, and for us it's very important as a forest department that whatever solutions that we find are such that are eco-friendly and ecological in nature. So we're very happy, and this is also something that has happened because a lot of people have done a lot of research in this matter. In fact, in the year 2011, I think two scientists from Shillong, they were able to report that certain algae, Microspora quadrata, was in existence in some of the rivers which were affected due to acid mine drainage. So this is, I think, a long way from there till now where we have this project, and I'm very thankful to the villagers who have. Umentri katanat kakot kakia uba hek menta kesngi ulalit jungo ya kajaka jong katanat kakot kakia kabadon Haganish Das Hospital Lamali Shillong. Hakani kajing lit jungo ikani kajaka ladon langru u MLA uba Adelbert Nongrum u director katanat kakot kakia u Dr. Amanwar bat katukan ningut ki hek sarkar. Habakren hakilat pathai Khubor uba hek ulai thu bakajing lit jungo jong u yakani kajaka kalong banbu saya kiwi ki jing trekam kum kajing penkre banyele ladawan sakawai pat ka klam. Uba hek ulaong bawat lada kani kajaka kari jong ka sarkar Henry ka Shillong ru kala pan pendon kam lem yaka lada ron kam. Benda lang Shillong ru kala pan pendon kam. Benda ka Shillong ru lang benda ka government ru kala pan pendon kam. Kam dei jong ka Shillong dei jong government ni ang basi pendon kam lari. Gila ban explore the possibility ru nang benda ka kanong gum ka park different ada one jing pun create gani ka prefer kanong ba ngi create nang benda gani ka third wave
Imla bentip ngata wit kedua ni kan man Henry ni na kalian juga department along ready lupa. Dan bentakan lu ka eventuality ke one ni na kalian ada department la along ready. Haka arpu kendai terik mentau benai jeliu arjar arpui, kedor bar shnong maulai mauro kalapen pau bakadap da kecing sngau kia mensim, namar bakayo yau kau mahati rais ubala tep hakasong plastik da ubasniu, yau niu kau ubala yo lingba ka ICDS laju sam syakilong kemi kiba armet bat ki kulung. Habaya keren syakilat pathai khubor kedor bar shnong kalaya tu ubayau niu kau ubasniu, kin pin sange shwa ban sam syakitu kilong kemi ba armet bat ki kulung kena, hakajuk kapor na kaliang ka shnong kalarai ban pa da kajing tho syaka sorkar ban tuklar halor kani. And civil supply bangila yo ya ka jing ujor na kinong bam na kinong shnong kijongi bat kumjuru na kinong sam habidei bat uni ukhaw jongka ICDS te na kaliang kada shnong la muro ngikwa ba ka sorkar jela kadai ban tes lani ban pensyai ba kumnu kat yo uni ukhaw buri hok jong ki beduk on kle lang bat uni ukhaw ubsniu dia kejuk kapor kumala PDI akan kapor pemerintah yang ni ukhaw la khle lang bat uni ukhaw ubsniu le si ngala bat ong la bande ukhaw plastik te habede bakane ban conform ya kane kadai setang ka benta jong ka food and safety te nak liang ka darosnong mulai moro ngidap da ka jingsong phia kalong ba hadian kaptuk ane jong ka lockdown bapun ki bakrem yo ya ka belas ngisyo bubun hi laduk bubun hi kilastai bat menta ka sarkar jelapat kalawan ai daw uni ukhaw bat ha kaju kaporu ba ngiso gon ong balada kita ki he ki han ki baruspa ki bam ki babit ki babiang henrei ya ki boduk pat la ai bam pat kum ki jimbam jong ki mara kum ki jimbam kso lani ki jimbam meo te na kalian ada bosnong mulai moro hi kaju kapor ba kajing poi jong ni ukhaw bosniu hapok snong ko tha ko jungi ngimla ban pediang namar ngi smutho uni ukhaw un kata penban ya ki paiba nong snong jungi khamtam ya ki khulung khna ki bari bam ya uni ukhaw kin penpang kin pen stong khamtam ya kitu ki brio ki ba armet ki long kumi ki jungi ki ba armet te ha kaju kapor ka darbas nong kala pentep udwot ya ki agan wadi lingba ki senta ki bapher ba ngila batha ya ki bandai ban phun no udwot ban habrak no habidei bat uku khaw ubayo menen kasngi Daka blood donation camp ka banlong baro asitayo kata na du kalai pau tarik mentau benai jeliu hadu nyau tarik benai naitung arjar arpui belong ka National Health Mission Employee Association of Meghalaya ka belong ha Pasture Institute Shillong. Habay kren shikilat pathai khubor u General Secretary ka National Health Mission Employee Association of Meghalaya u Roni Khadut ulay thu bakajing pelong jengki yakani ka blood donation camp kalong ban penchuluri ki patba ban no sinyang ya kasnam jengki wat hakum kani kapor badang don ka klam COVID-19 namal ka Pasture Institute Shillong Blood Bank kaduna kasnam ban ai shikitu ki breu ki bapang ki badon kam snam kerke hakani kasngi kumbah nyongut ki banok sinyang ya kasnam jengki syaka Pasture Institute Shillong kenang ban penim ya ki mensim breu ki badon kam snam di hakani kasngi ke jing sedang nyela pelong program paling kot mana jing batai akabaki dekat jong ka governing body jong ka association anta dekat jong ka district level association ro ilayawan lah mani benta angkat ki parlok jungi ki bayi ngasem ki balawan mani senok tilang ka association kumalong mentah hakani ka jungdon kani ka tlam jing jungwan jong ki khmat bandoni ka snam kalau ka beduna palak anta kadau ka association kalawan khmat banai ke kenerik ti jingrap na ka benta ke ban pendap ke jungdon kami ka snam kani blood bank kembali tip kani ka blood bank ka supply snam sikiwin ki hospital of health ki district ti nakalian jungi mentah ka senti ni penolong kani ka kamani bat kani stayo ibun ki bansawan hakini kisni nomor ba kejinglong juni klam omla bani rum sibun kata mila stretch tayo nomor kinla bani wan kisni ya bat kumju hakiwi ki district ni penlong ni sa penlong ni kejuk ka kam ka bani arab pendap na kanta ki
kajung kam snam hati disebut tunjuk jadi kalian kau session gum di badai hiki nong train nong transport kot kya ni de syumkia ba ini dan mentalang bat ke department kaban yarap na kamta pendap ikini kajung kam ko bede snam bat ni kenturu ya ki para cai bendreu jengi bat kunju baro kibri ke besyong hani ke jela bakin long ki bakloi manwan syakmat mania dan mentah hakani ke kambal ajim da ka bangi donate islam majong akaba nyo aru ya juga dikya jadi abang yuan donate islam nyo ke free health check up akaba nitip ya ke jumlong jaman jong ka met ka lajom bat abang nitip ila ana islam bat kani ka ajim ini tuwe penjuru perak ni dunyo dikya di tin bak khadu na kentu di wei ke ba lemba jong kani ke khubor jong ki bede jibril na media ba pin yes ngap itu ni kita paling berjongi agak pinjaman cekmat dan senak ketilang lakadai lembaga association jongi langi pila muan simet saya kini kejaka Islam ban yarap na tentang diri dan Islam. Hadin baka ying kashari jong ka Meghalaya kalapin mi hukum baki nongnya kali kamai gide banta ikistika haki kali kamai baladep ai inject tika banyadan uknyang jingpang COVID-19 but ikini kistika kinongnya kali kamai ki haban wanshim na po office jong ka district transport officer jong ka East Khasi Hills district. Haka live hotarik mentau benai jeliu arjar arpui unong lum Khubor jong Don Bosco Media Network ulayo bansaki babun kinongnya kali kamai kilawan shimi kistika banta haki kali kamai jengki ban peni bekiladep ban ai ya kadawai inject tika. Habaya kren ba district transport officer uba dilamin ulai thu ban naduk ka arpun riu tarik haduk ka arp kendai tarik mentau benai jeliu kidon kumba 6000 sanspa prapusau ngut kinongnya kali kamai kibela dep ai dawai inject tika kibelawan shim yakini kistika kat kung petuga order jeng risi ne ila sedang ban ai gini stiker naduk arpun riu tarik te hata arpun riu tarik di driver kiba lawan atika kedai South Spa Arfulai haka arfnya uterik South Spa kendai tau haka arfutra terik South Spa Arfendai haka light uterik Arspa Sapuar bat ya ka light uterik mentar sini nyimpan yuk reban ai report nomor ngidang up Moh ngidang lek yuk piwan apa yuk ngidang percang hiban. Dah adu mentah nadu ar pendiri terik adu ar pendai total kelong cejar san spa rapusau. Ini ditang ki bala yuk injection la det vaksinit. Kiwan kita kiwan sim hi wat ki bos ru kidon ki bawan sim wat kita res ru kidon ki bawan sim katokanit mar balai jadi kita reski ong ba let's say ngimya to resio kata-kata yo let's say ki don ke tugas tikar let's say don bakhat yaki banya ko ki lokal taksi kata-kata ki ni ai be yaki ki ngim khen bagi de kita res ne ki de driver boss ne driver auto rickshaw mar let's say teng ki don ki try ki badon kali lokal don ki badon batoris don badon te laban tha ki driver ki hakan ko kali di katangi sa ai lang ya kiru Kipai ba nong shong shnong jong ka maulai mauyong bat kishnong ki basong marjan bat ka jaka thengut ka bedon ha maulai mauyong kila ujor ya ka jing sma ka tedem bami na ka jaka thang yi ki jaklia biomedical waste ki bami ni ki hospital beper ha martin Kaseng samla maulai pelun ha kalai pauterik mentau benai jeliu arjar apui kalahir jurip yakni ke jaka thenyut ha martin hadin bayo yakjing ujor ne kipat ba jong gini shnong basa marjan bat ka martin habe krench kila pathai khubor bekinong yalam jong sing samla maulai pelun kila penpau yakjing ngau diau ba sarkar kam shimkhia ha ka baya dei bat ka kwat ka khia jong kipat ba nong shong shnong maulai ki bering minsim da ka tedem ka bami na kini ke jaka thangi ki jaklia bat shu kila ong balada ka sarkar kam shimkhia yakni kim bansi ban khang kadap no yakni ke jaka thangyut batkin ujo da ka PIL shaka NGT ni oh itu jadi bawaan kolek lagi hastal per idegi ngono beri bayap itu bidok mat ki syringe ki PPE ki life hujan dawai batam ki jenis ki bamblong su kan penengkam ki balak tak koi ka sia baro lawan dom lah ni beri ngatai beri bayap ru ki don berat ni hari ka lengok bak thang ni ngam try ban ong bakadang ka proper treatment ni yo le si ka bak kidap thang ni kelak ban shift setai te ba shift setai kidap bila i kidang diberi di ba shi em bala kam dari jepok ni ki lum scrap tu lum kin hap ban yang ngom lang hang tu
Dekat tak ni tempat kiat jempi tu. Por kini, dia bagi khang mengisun dia ke you dia bagi feel. Ki feel dia kurkum terkam yang kuat bagi cepat jung dia cak tak nak ni jing terti terkam jang serkar. Badak itu ki khubor ngila poisha kabakut tak haduk pengindesem biang keblei shibon.